vas put nekada nanese u Travnik, moći ćete da vidite kuću u kojoj se rodio Ivo Andrić. Ako se pak nađete u Višegradu, vidjet ćete grad u kome je Ivo odrastao, tursku kaldrmu i most koji su ga inspirisali. Podjednako važan za Ivo Andrića i njegovo stvaralaštvo, pored grada u kome je rođen i grada u kome je rastao, bio je i Beograd. U Beogradu je pisac napisao svoje najznačajnija dela i Beogradu je ostavio svoj legat. Stan na današnjem Andrićevom vencu, u kome je živeo sa svojim suprugom od 1958. godine, danas čuva ono najintimnije što je naš jedini Nobelovac imao. Njegove lične predmete, biblioteku, pisma, pa i samu Nobelovu nagradu. Tu je i autentičan salon u kome je primao goste, ali i njegova radna soba u koju nije puštao nikoga. Sve izgleda upravo onako kako je on ostavio kada je poslednji put izašao odatle. Jedan od naših najznačajnijih pisaca vodio je bogat život pun kontrasta. Od siromašnog bosanskog dečaka do svetski poznatog književnika i od političkog zatvorenika do diplomate. Ovaj legat je zato poslednji deo slagalice koja se pred nama sklapa na putu da upoznamo i razumemo velikog Andrića.